V kraju Tabor sva preživela cel teden in verjemite, center mesta naju je popolnoma očaral. Najraje sva se vračala na glavni trg, ki je za naju tisti najlepši, srčni del mesta. Na sredini trga vas pričakajo udobne klopi, obdane s čudovitim cvetjem in žuborenjem fontane. Ob straneh pa vas vabijo lokalne kavarne, kjer se preprosto moraš ustaviti na skodelici kave in opazovati utrip mesta. Meni osebno je pogled večkrat ušel proti mestnemu stolpu in če dobro pogledamo to uro, opazimo nekaj prav posebnega. Njena številčnica ima namreč kar 24 številk in na to uro sem bila vedno znova navdušena. Zdaj sva se ustavila v eni restavraciji na Črnega kozla, zraven bova pa še nekaj domačega pojedla. Jaz sem naročila sadne cmoke, Matjaž pa testenine z mesnimi kroglicami. To so marelični cmoki. Zelo, zelo dobro. Tako je dobro, da vam ne znam povedati. Jaz takšnih zagotovo ne naredim. Toliko je nasitno, da sem skoraj polovico pustila, čeprav je dobro, da bi vse pojedla. In nič ni čudenega, da nisem mogla pojesti, ker v meniju je pisalo, da je tega 300 gramov. To je pa kar precej. Plačaš lahko pa kar pri mizi, naložiti si moraš aplikacijo Qwerko. Preveriš račun in potem plačaš. Tako je neplačano. Po kosilu sva zavila še na eno sladico in pa kavico. Дякую. Dobra. Dobra. Kontakt puding in na vrh pomarančen preliv. Ja, zelo dobra. Super je. Kljub temu, da sva zelo dosledna pri pakiranju iz enega apartmaja v drugega, se nama je letos prvič zgodilo, da sva kakšno stvar pozabila. In to so bila moževa očala za branje. Lastnika sva prosila, glede na to, da sva še na Češkem, če nama jih pošlje po hitri pošti. In glejte, čez 2 dni so očala že prispela. Evo, pa imaš. Super. Za vse to sem plačala 11,31 €. Cene živil v trgovinah so zelo ugodne, vsaj meni se tako zdi. Z Matjažem sva se ustavila tudi v trgovini s cunjami, pa sva tudi nekaj malega zapravila. Pa vam pokažem zdaj, kaj sva kupila. Hello. Jaz mislim, da bi mogel tudi ti kaj najti.
Videl jsem ty šaty zabodovali. To se zdaj Liza hlupko. Ja. Samo to je kupano. Matjaž je kupil ene kratke hlače, ki so bile znižane iz 74 na 37 evrov. Jaz sem kupila pa ene dolge hlače, ki so bile 40 evrov. In pa še eno tako majico, ki je bila pa prav tako 40 evrov. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. Izmed tistih stvari, ki sem jih kupila danes v trgovini, jih bom pa nekaj porabila tudi za večerjo. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. Dober tek. Hvala enako. So dobre. Sem pa zdaj ugotovila, da v tem apartmaju ni niti likalne deske, niti likalnika, tako da bom stvari sam zložila in kaj čem reči, nič, super so mi prihranili čas.
10 minut pa je zloženo.